Pelebah dia yoi. Ngade gimana aing di dia yoi. Kayak lauk paus, lauk hiu, lauk pari. Anda ieu mah bercanda. Anda kampung rakyat. Aya di bae mangsa aing. Si Uding gawean sih ku aing. Si Abeng. Siapa moal yoi ku aing. Siapa bager jabaloon. Apaan ini? Asia. Naon eta budak tilu serangkai. Beng apa dia beng? Nahan hauk apa nangan kutul kita. Digawean cek wae. Nah, ayeuna aing mulai beraksi. Yoi, kabar dia ya, yoi. Yakin loba yo. Tadi yang asana nyeleh hiu, yoi, ide yo. Hah? Bener, Kak. Dia kade yoi. Dia yo. Oke, woy. Nah, pelebah dia yoi. Ngade gimana aing di dia yoi. Kayak lauk paus, lauk hiu, lauk pari segala. Udah dia kemarin mah lauk pari yo, yoi. Tuh, dia ya yo yo. Kayak lauk hiu. Hah? Pokoknya mah benang mah yoi, kurang pesta yoi, tenang. Mak sia tahin bumbu. Dah tepung badinya yoi. Si koplok aing mah nyalcos bae sorangan. Rungkat gimana urusannya yuk? Kabeng, itu Kak Uding kunaon? Ya teuing lah. Udah tadat bae di tadi geus sudah didenge. Paling nyangan lauk bae urang. Dari Kabeng ada yang naon kitu. Kupluk. Lain aing tengah denge, maksud aing eta si Uding ulah didenge. Geus urang mah jangan lauk be. Emang Kak Uding budeg gitu. Make teu kadenge sagala. Maksud aing lain si Uding nu budeg. Tapi geus ulah didenge omongan si Uding. Satuju teh dia. Tah, lamun kitu mah kami setuju, Kak. Pantang kurak sih ngomongan aing. Ngomong ke aing dehnya. Lain kula, Kak. Tah Kabeng ngomongkeun mah. Yoy, aing ngomong naon sih ya? Sok abi bisa bae sih mah. Pan tadi Kabeng kita ulang ngadenge omongan Kak Uding. Anjir. Ngomong ke naon dia, Beng? Kak Uding. Ente Kak, kami betul ngomong naon tuh. Oh iya, bener kan? Itu bener Kak. Maksudnya naon itu bener?
Eta kak, cina gitu ngangenekeun ka Uding, ka Abeng. Panu ngalibet gitu. Udah kak, itu ampura bercanda, ini mah bercanda. Bercanda, ampura. Iya. Bebatok sia yoy. Gua ini kubruskan si aku kauding. Kenolokan anjir. Aya di bae mangsa aing. Si Uding gawean sih ku aing. Si Abeng sama moal yoy ku aing. Sama bager jabaloon. Bau-bau si Juli ya. Sebubujutan aing eta. Keun sia. Kauding. Ayah si Jul. Aja dong dia, aing ge nyaho. Geus pura-pura teh nyaho dia mah. Nyaho naon kauding? Geus pura mah, tukeun aing be. Saatnya beraksi guys. Panu ngalibet gitu. Benang si koing. Apaan ini? Beng, supena beng. Supena beng. Apaan ini? Asia. Tara rengga saya paling. Muka ada yang kau iya mah. Keun sia. Pantang kurak sia. Waniun. Ulah mabur si Juli. Beng, Uber beng. Yoi. Siap. Nanu di Uber kak Beng. Kupluk. Itu tengkorak si Juli. Urang udah gayo. Gua aja. Kak, nunggu kak. Boy. Ya, kak. Buat. Action. Action. Tara rengga saya kain. Rungka ada yang pak iya mah. Sulian sih. Action. Action. Kauding. Ayah si Jul.
Maksud sian naon, Beng? Bang pan orang nyamperin si Abeng. Kudu Action. Itu kak ngomongkeun mah demi Allah. Cuman ke abeng doang eta. Action. Kayak abang. Action. si goblok aing mah ngocoblak sorangan bae dia. Kurang powernya.